It's very simple. Ayikho into yabona leli flag leli ihlanganisa bonke abantu yezo, ihlanganisa amandiya, ihlanganisa abelungu, ihlanganisa wonke umuntu wase-South Africa yezo. And leli flag kuyakuphoqa ukuthi ube nenhliziyo enhle yezo, ngoba uma uphethe leli flag kufanele ube nenhliziyo enhle, ufuna ukuthanda izwe lakho, uthande i-South Africa, uthande wonke umuntu yezo, bese uyahlakanipha ungavumi ukuthi izwe lakho kungena abantu abazofike belone. Yikho-ke ngaso sonke isikhathi lokhu khona ukuphambili kunayo yonke into empilweni yendoda yezo. Ngiyabonga mfana wami. Uthi ucela ukuhamba nawe kusasa. Awakeza bese ngiyabafuna lapha ku-Food John.